Lesibhicoko lesinedlame sitawukhunjulwa njengalesinye lesingakaze sibone sukela lelive latfola inkululeko. Kutitapela nekuphula imphahla lokuthethe isikhathi lesithe lebekubhekiswe kumabhizinisi kushiya umonakalo lomkhulu. Imisakato losakatela umphakatsi Alex FM liyasungulwa ngesikhathi lelive litfola inkululeko naye ayikasenze. Njengoba bayihlakata ngesikhashana nje bathatha yonke imishini yekusakata nabongcondvo mshini. One felt so disappointed because we expect the very same community to defend and shield and protect Alex FM, because Alex FM, like any other radio station in the community level, is the voice of the voiceless. Kepha-ke isebenti talomsakato atikahlali phansi njengoba tifuna kucala tinhlelo tekusakata ngekushesha kuyo lendzawo bebasakatela kuyo phambilini. Njengamanje ukuthi sibasize ngama-computer, sibasize ngazo zonke izinto ezimayelana nalo nobuchofo bamanje imshini kuzokwenza ukuthi bakwazi babuye ngokushesha. Njengoba isebenti tiphishanekile ngekulungisa lendzawo, labaningi batsindzekile ngalokwendeke kulomsakato njengoba linyenti lebantfu bafuna kuniketela ngelisito bavakashela lesiteshi kubuka monakalo ngenhloso yokuniketela ngelisito. Sikhungo lesibuka kutfutfukisa kwetekusakata iMedia Development and Diversity Agency ikhatsatekile ngemthelela lobangwe ngulesibhicongo kumsakato wemphakatsi. As MTDA, we had conducted an in-depth assessment to the 5 affected community radio stations, and based on the outcome of that assessment, we will then determine the support that we will provide. Kwanyali Alex FM isakatele sentini kepha banelithemba lekubuyele Alexandra ngekushesha.